Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, turi kwibanda cyane ku makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana aka kanya ndi mu mujyi wa Bukavu, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri babandi rero babifuza ko mbanza babwira mu buryo bwihuse amakuru by'ingenzi bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se inshamake y'ayo makuru, reka mbaze mbabwire uko byifashe ku mirongo y'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma noneho nshaka uburyo nicara ahantu heza ubundi tuganire mbabwire uburyo nabonye ingabo z'Uburundi zipfa ku munsi w'ejo, uburyo nabonye imirambo y'ingabo za Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo nabonye umuriro M23 ikomeze kugenda icana kuri ihuriro ry'ingabo za leta. Mana nyagasani, binabonye ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo biteye ubwoba. Hanyuma ibindi n'andi makuru, mugenzi wacu ari hariya za Kamanyora nawe yakomeje kugenda akurikirana amakuru ku rugamba uko byifashe ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa, uko ingabo z'u Burundi zamaze kugera ku mupaka aho ngaho ziteguye kuba zahangana n'umwanzi. Ingabo z'u Rwanda nazo ziryamye amajanja hagati aho ngaho, ariko M23 nayo iravuga uti igitero aricyo cyose cyaturuka mu gihugu cy'u Burundi natwe turi tayari kuba twakomeza kugenda twirwanaho muri rusange. Ndaje nicara mbabwire uko nabonye ibintu byifashe ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu biteye ubwoba. Ku munsi w'ejo gutya nagiye mfata umugabo umwe arambwira ati ngwino gutemereze muri iyi misozi, mu bundi ngende nkwereka ibimenyetso. Urusaku n'ubundi rw'imbunda z'ingwari nyinshi cyane rwakomeza kugenda rwumvikana mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ndagira ngo mbabwire ko burya intambara irasenya ntabwo yubaka pe. Intambara irasenya ntabwo yubaka. Nimwe kabone Trump agira gutya, yego wenda baravuga bati Amerika, leta z'ubumwe za Amerika zifite inyungu muri ibyo biganiro n'ibiki byose, ariko ndagira ngo mubwize ukuri ko intambara isenya itubaka. Twihuse reka mbabwire iyo ncamake y'amakuru agezweho, hanyuma tubone kwicara tuganire turebere hamwe ibikomeza kugenda bivugwa. Reka mbaze mbabwire iby'indege yitwaye abacanshuro yahanuwe na Twirwaneho, ni mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho irigamba guhanura akajugujugu yakoreshwaga n'abacanshuro, ndetse ngo yaritwa abacanshuro benshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa MRDP Twirwaneho uravuga ko ari wo wahanuye indege ya kajugujugu yakoreshwaga n'abacanshuro b'abazungu mu gutera amabombe mu bice bituwe mu baturage, birimo rero Mikarati ndetse na Mikenke. Mu itangazo yamaze gushyira ahagaragara mu kanya gato maze ndeba, akaba rero MRDP Twirwaneho ivuga ko igisirikare cy'u Burundi kitabaje kajugujugu zigera kuri 3 zitwawe n'abacanshuro b'abazungu zarashe amabombe mu midugudu ya Mikarati, Mikenke, Gahwera, Gisoke ndetse na Rugezi. Nyuma y'ayo mabombe rero bivuga ko mabombe yatarigeze ahagarara kuri iyo midugudu. Ingabo za Twirwaneho zagiye zihagarika imwe muri izo kajugujugu yaje kugwa rero mu kiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi neza Iyumbi. Itangazo rya Twirwaneho kandi rivuga ko ingabo z'u Burundi zabujije urujya n'uruza mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira, aho rero amagana y'abaturage atashoboye rero kujya ku isoko rya Ndondo Bijombo mu cyumweru gishize gushaka ibyo kurya ndetse n'imiti. Bakomeza bavuga ko kuwa gatandatu mu gitondo ku munsi w'ejo ku muhanda ugaruka, abaturage rero batezwe igico n'ingabo z'u Burundi, bapfa abantu benshi biganjemo abagore bafatwa bugwate, umubare gusa kugeza magingo ngaya ntabwo rwamenyekana. Itangazo rigira riti mu Kivunge abagore benshi cyane bakorewe iyicarubozo, bafatwa ku ngofu, banakoreshwa ibindi bintu bibi mu nkambi y'ingabo z'u Burundi ya Mikarate ati n'ahandi hantu hataramenyekana. Muri icyo gitero cy'ubwicanyi rero ingabo zacu ati byabaye ngombwa ko zitabara kugira ngo zikize aba baturage. Twirwaneho rikomeza ivuga ko inyeshyamba ndetse namenyesha ko batewe zigera kuri 2 z'ingabo z'u Burundi zavuye Mwenga centre kuri wa gatatu saa 10 z'igitondo, ubwo ziri kwerekeza Mikarate zinyuze Kipupu, zifite intego nyamukuru yo kongerera ingufu ingabo zisanzwe ku rugamba hagamijwe gukorera jenoside Abanyamulenge nk'uko byagenze Igatumba muri 2004 nk'uko Twirwaneho yakomeje kugenda ibishimangira. MRDP Twirwaneho ikomeza isaba igisirikare cy'u Burundi kuvanaho akato yashyize mu baturage, kandi gasaba izi ngabo kuva ku butaka bwa Kongo mu gihe cya vuba gishoboka kugira ngo abaturage bishimire uburenganzira bahabwa n'amategeko. Uyu mutwe usoza itangazo ryawo wizeza abaturage gufata ingamba zose zishoboka zo kubarinda ndetse no kubaha ibyabo. Ni Twirwaneho rwose yasohoye itangazo rikomeye cyane. Ku rundi ruhande muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikomeza kugenda bivugwa rwose ni byinshi cyane. Imirwano ku munsi hejuru yari yakomeje
isakiranya ma 23 ni ihuriro ry'ingabo za leta birumvikanamo ingabo z'igihugu cy'u Burundi, harimo FDLR, harimo FRDC, harimo ndetse n'uyu mutwe wa Wazalendo. Ikaba rero uyu mutwe wa AFC 23 wongeye gusaba Burundi kuvana bwangu ingabo zabwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa AFC 23 wongeye gusaba igihugu cy'u Burundi rero gucyura by'aka kanya kandi nta mananiza ingabo zabwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko kuhaba kwazo biteje akaga n'ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa kiriya gihugu ndetse n'uw'akarere. Burundi kuva muri 23 bufite mu burasirazuba bwa RDC abarwanyi bo mutwe w'imbonerakure, zikaba kandi zifasha iza leta ya Kinshasa mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa AFC 23. Izo ngabo by'umwihariko ziri kugira uruhare mu mirwano ikomeye cyane maze icyumweru ibera mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva iyo mirwano kandi yatangira kuwa mbere y'iki cyumweru, abayobozi ba AFC 23 bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi bazishinya gukoresha imbunda ziremereye cyane mu kurasa mu bice bituwe cyane n'abaturage, ku buryo rero hari n'abatakaje ubuzima, abandi benshi cyane barakomereka, ndetse ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage birasenywa. Hagati aho kwa kane ku itariki ya 4 Ukuboza, abantu bajya kuba 23 nibo byari bimaze kumenyekana ko bamaze kugwa mu bitero byatangiye kuwa mbere. AFC 23 mu itangazo yasohoye kuwa 6 Ukuboza yavuze ko nta gahunda iyo ari yo yose ifite yo kugira uduce yigarurira cyangwa se ngo ibe ifite intego iyo ari yose ku gihugu cy'u Burundi, nubwo icyo gihugu gikomeje guhungabanya umutekano w'akarere no kugira uruhare rutaziguye mu kubangamira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yavuze ko kuri ubu isi yose imaze kuba umuhamya w'imaze gusenywa mu buryo bukomeye cyane ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burundi nk'imihanda, ibiraro, amashuri, ibigo nderabuzima, amazu y'abaturage ndetse n'isengero. Yavuze ko ibitero bituruka hanze y'imipaka ya RDC bica igikuba mu baturage, kubagirira nabi ndetse no gutuma abarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. Hagati aho ngaho AFC 23 yongeye kandi kumenyesha u Burundi ko igihe kigeze bagacura ingabo zabwo. Iti AFC 23 irongera gusaba ko ingabo z'Uburundi zikurwa bwangu kandi nta mananiza mu karere ka Grand Kivu no mu bindi bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ziherereyemo. Gukomeza kuhaba kwazo biteje icyago gikomeye cyane kandi kitemewe ku mutekano wa RDC. Uriya mutwe kandi wasabye abaturage gutuza no gukomeza ibikorwa byabo nta bwoba, ubizeza ko ushikamye mu kubarengera no kubarinda icyago icyo ari cyo cyose rero aho cyaturuka, yaba ku ngabo z'u Burundi, yaba kuri FARDC, yaba no kwindi mitwe irwana ku ruhande rwa leta. Ati twebwe turi twiteguye kumeza kugenda tubatabara nubwo ibintu bitoroshye na gatoya ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane. Ikaba rero ku munsi w'ejo kandi FARDC yongeye gukozanyaho n'inyeshyamba za Mai Simba muri Robutu. Ni kuri wa gatatu Ukuboza imirwano ikaze yadutse hagati y'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwa Mai Simba uyobowe n'uwise General Bukuyi ahitwa Robutu mu ntara ya Maniema. Hagati aho ngaho nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, kurasana hagati y'impande zombi byatangiye saa 8 z'amanywa ku isaha yo mu mujyi wa Robutu, umujyi munini cyane wa teritwari yo yitwa Robutu. Iyi mirwano bivuga ko yaturutse kuko ba FARDC yarabujije imitwe yitwara gisirikare gutoteza abaturage. Iyi mitwe yitwara gisirikare yari yashyizeho za bariyeri ku muhanda wa Rosso Robutu, cyane cyane hitwa Imungere, Tingitingi na Amisi, aho rero bamburiraga amafaranga abaturage baho. Imyitwarire ngo ingabo za leta zidashobora kwihanganira nubwo nyinshi nazo zikunze gufatirwa muri ibyo bikorwa nk'uko bagiye babigarukaho. Hagati aho ngaho ariko Mai Simba itarakiye neza ayo mabwiriza yagabye igitero kuri FARDC, ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, maze ingabo za leta zirwanaho bituma havuka amakimbirane hagati y'impande zombi. Uhagarariye sosiyete sivile muri ako gace avuga ko abaturage bahunze umujyi wa Robutu nyuma y'imirwano, abenshi bahungiye mu bihuru. Uyu akomeza avuga ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana Robutu kugeza mu gicuku. Ni ku nshuro ya kabiri kandi FARDC na Mai Simba barwaniye i Robutu muri uyu mwaka nyuma yo kuhangana muri Nzeri. Amakimbirane ya mbere kandi yakemuwe bigizwemo uruhare n'ubuyobozi bwa gisivile n'igisirikare boherejwe i Kinshasa kugira ngo rero bahoshe aya makimbirane. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo biba byoroshye rwose na gatoya. Hagati ngaho reka mbabwire ko uyu musirikare twa Lieutenant Colonel Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi yakomerekeye bikomeye cyane mu mirwano na AFC 23. Hari amakuru yajyanze mu nahoze nsoma mu kanya gato bagira ati Burundi soldiers await take off in sea
17 Globe Master at Bujumbura Airport, Burundi, in coordination with the French military and the African Union. The US military provided airlift support to transport Burundi soldiers, food and supplies in the Central African Republic muri Kare. Ati rwose bagiye gukora ishoboka byose barebe uburyo babafasha babashyire ibigomba kubatunga muri Repubulika Central Africa. Ariko kandi ku rundi ruhande uyu muyobozi wa batayo ya 18 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice, yakomerekeye mu mirwano yasakiranyije ingabo yarayoboye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC 23. Lieutenant Colonel Manirakiza yakomerekeye mu mirwano yabere mu gace ka Ruvungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ejo kwa gatatu cya gatatu kuza 25. Agatongaho iyi mama 23 yigaruriye aka gace gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukirukanamo batayo eshatu z'ingabo z'u Burundi, iya 9, iya 12 ndetse n'iya 18. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi bitwa Zalendo. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Manirakiza nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano ese ajyanwa i Bujumbura igitaraganya, kuri ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro byitwa Tanganyika Care Hospital aho arwariye mu ndembe. Amakuru akaba avuga ko uyu musirikare kandi yakomeretse bikomeye cyane mu mpyiko, mu nda ndetse n'amaguru nyuma yo guterwa bombe. Amakuru kandi avuga ko mu mirwano yabereye Ruvungi ingabo z'u Burundi zashoboye kubona umusada wa batayo ebyiri zaturutse mu mijyi ya Karemi ndetse na Kindo ndetse n'uwizindi ngabo zaturutse i Bujumbura no muri Uvira, ariko bikaba iby'ubusa. Usibye muri Ruvungi, amakuru avuga ko ejo kwa gatatu ingabo z'u Burundi zongeye kandi kwirukanwa mu gace ka Kasika zaherukaga kugarukamo, bikaba ngombwa ko rero zihungira mu mujyi wa Mwenga nkuko aya makuru akomeza kugenda bishimangira. Muri rusange intambara irasenya rwose, ntabwo yubaka. Ibintu biri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibintu biteye ubwoba, ndetse kubona amafoto muri bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo muri Kivu by'umwihariko y'Amajyepfo y'imirwano ikomeje kubera muri Kivu, aho abantu bapfa rwose. Ukibaza niba yari umuntu watekerezaga cyangwa yari umuntu muzima, ukumva ni ibintu biguteye ubwoba cyane. Hanyuma mbabwira yuko inyeshyamba mu yandi makuru, inyeshyamba zatwirwaneho nazo zikaba zikomeje kandi gufata imisozi ikikije umujyi wa Uvira, aho kuri wa 3 Ukuboza abarwanyi batwirwaneho bafatanya na AFC 23 bigaruriye umujyi wa Rurambo, umujyi wo misozi ya Uvira nyuma y'imirwano bagiranye na Zalendo n'ingabo z'u Burundi. Wa 5 imirwano kandi yari yamaze gukomera hagati y'impande zirwanira muri ako karere. Hanyuma amakuru aturuka muri ako gace avuga ko inyeshyamba zinjiye muri Rurambo nyuma yo kwambuka uruzi rwa Ruvubu. Amakuru aturuka kandi muri ako karere agera kuri Actualité.cd ati bari ikahaya, ati ku mupaka uhuza teritwari ya Uvira na Barungu mu misozi miremire Rurambo ndetse na Kahaya, ati na gace kamwe, ati ariko kandi imijyi yombi itandukanyijwe n'umugezi wa Ruvubu bambutse. Umunsi umwe wa mbere yaho imirwano yari yabereye mu ishyamba rya Ironge mu misozi ya Uvira. Kwa 5 umukozi wa Societe Civile yagize ati muri Ironge hari abantu babaza Rendo n'ingabo z'u Burundi hanyuma bijojo, ariko katwirwa na FC 23 bari ku isoko ry'amakara. Gutembere kwa FC 23 kurakurikira gusubira inyuma kwa FARDC muri Kabembe ndetse na Butuzi. Andi makuru agira ati ku itariki ya 4 Ukuboza FARDC yavuye muri groupement ya Kabembe, Burumbwa ndetse na Muhumba yerekeza Intagereka ahana imbibi na sheferi ya Bafururi muri Kaziba. Imirwano kandi yarakomeje kugera imitimbiri igera no mu misozi miremire cyane. Nyuma ya Rurambo havuzwe imirwano hafi ya Mukono n'utundi duce two muri misozi ya Uvira. Imirwano iraba kandi mu rwego rw'intambara ikomeje kandi kuba hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafata bikorwa babo ba Wazalendo, ingabo z'u Burundi, no kurwanya inyeshyamba za FC 23 mu kibaya cya Ruzizi. Abatuye mu midugudu myinshi cyane yo muri kibaya barahunga amakimbirane berekeza mu mujyi wa Uvira nkuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni byinshi rero umuntu yakomeza kugira avuga gusa imirwano iraba mu gihe ibiganiro bya Katari nabyo biherutse gushyirwaho umukono ku mpande zombi, leta ya Kongo ndetse na mutwe wa 23, ariko kandi bashyiraho amahame shingiro agera ku 8 bagomba kujya baganira kuri buri hame kugeza ubwo ibikuye muri amahame yose bizatangira kuyabishyirwa mu bikorwa ndetse bigatangira no kubahirizwa n'impande zombi mu rusange. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira umukono ku masezerano y'impande zombi mu biganiro byari maze igihe bibera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame, Perezida Felix Tshisekedi, Donald Trump
ayoboye uwo muhango bashyize umukono ku masezerano. N'umuhango wari witabiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Perezida wa Kenya Dr William Samoei Ruto, hanyuma kandi warugariye Jessica Alupo ni Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Uganda, nawe akaba yaragariye Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'iki gihugu cya Uganda. Hanyuma abahagarariye igihugu cya Qatar barahari, uwitwa Esozima Nyasibe Perezida wahoze ayobora Togo, nawe akaba yari muri aya masezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwira ko ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko kuva ku itariki ya 3 kugeza ku itariki ya 5 Ukuboza impunzi z'abanyekongo zimaze guhungira mu Rwanda zinyuze ku mupaka Bugarama zigeze ku 1122 ku itariki ya 3 Ukuboza 2025 nibwo rero haje icyiciro cya mbere cy'impunzi z'abanyekongo 199 zahungiye mu Rwanda mu nyubako yuko nyuma yuko muri iki cyumweru imirwano hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije umutwe wa M23 ikajije umurigo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. N'imirwano yumvikana cyane mu bice byo muri Kamanyora nihana imbibi n'u Burundi n'u Rwanda, ndetse impunzi zaturutseyo zivuga ko hari abasivili bishwe n'inzu zabo zirasenywa n'amasasu. Ni mu gihe kandi bari mu kiba cya Bugarama mu Rwanda nabo bamaze iminsi bumva urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ariko bayumva ari hakurya. Mu mpunzi zimaze guhungira mu Rwanda kugeza ku itariki ya 5 Ukuboza harimo izasubiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zinyuze ku mupaka wa Rusizi zigana i Bukavu n'iziri mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi muri aka karere ka Rusizi. Ni mu gihe izisigaye ziganjemo izaje mu cyiciro cya mbere z'imiryango mu Rwanda. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel yabwiye itangazamakuru ko ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 hinjiye impunzi z'abanyekongo 923 zinyuze ku mupaka wa Bugarama. Muri zo harimo abana 643, abagabo 90 n'abagore 190. Harimo kandi izegera kuri 133 zamaze gusubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziciye ku mupaka wa Rusizi ya mbere ugana Bukavu, n'izindi 755 zavanywe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Mu kwakira izo mpunzi kandi abana bakingiwe indwara zitandukanye zirimo imbasa, ndetse zose zikorerwa isuzuma ku buryo zifite ibibazo byihariye by'ubuzima zahawe ubufasha ngo zidateza ikibazo abandi. Amakuru ava muri Bugarama muri iki gitondo cyo ku itariki ya 6 Ukuboza 2025 avuga ko ubu ibintu bidakanganye ugereranyije n'ejo. Mu witwa Mukankakanowera uhakorera ubucuruzi bw'amacumbi yabwiye igihe ati hari gucamo nk'iminota 10-15 ukumva igisaso kimwe ariko kivugira kure. Ati mu muhanda harimo impunzi nke zo mu misozi ya kure zitabashije rero kurara zije ejo, natwe rero twakomeje akazi kacu nk'ibisanzwe. Impunzi ziri kwakirwa muri iki gitondo zabaye nke ugereranyije n'ejo kuko ziri kuvyanwa mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi muri minibisi, mu gihe ejo kwa 5 byakorwaga na bisi nini cyane zirenga eshatu ndetse n'izindi minibisi nyinshi zitandukanye, aho rero bakomeje guhungira mu Rwanda bakiza amagara yabo kubera imirwano ibikomeje kugenda ibahuza. Hanyuma bivuga ko ingabo z'u Burundi zagiye zirasa, ingabo z'u Burundi zitari muri Kongo ziri mu gihugu cy'u Burundi nizo zagiye zirasa, ndetse kugeza ubwo ibisasu byagiye bigwa muri Bugarama mu Rwanda. Hanyuma rero nibyo byatumye abaturage benshi batangira guhunga kuko hariya za Kamanyora amazu yabasenyukiyeho, ibikorwa remezo benshi ya mbere asenyuka, abantu benshi barapfa bitewe n'ibisasu by'ingabo zaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Byatumye rero u Rwanda rufata ingamba zikomeye, ndetse igisirikare cy'u Rwanda RDF cyohereza abasirikare benshi cyane ku mupaka kugira ngo bakomeze bacungire umutekano abanyarwanda. Ndetse baravuze ati mutuze mutekane mukomeze ibikorwa byanyu, nk'uko n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi yabivuze ati twebwe umutekano w'u Rwanda urarinzwe, ingabo z'u Rwanda zishinzwe gucunga ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda ziri tayari ziteguye gukomeza kubacungira umutekano muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Hagati y'andi andi makuru akavuga ko ingabo z'u Burundi nazo nyuma yo kubona ko ibintu bitoroshye no kubona icyo bari bamaze gukora, nabo bongeye bafata izindi ngabo nyinshi cyane bazirunda ku mupaka. Baravuga ati ibintu bikozwe, abaturage barashweho, ibisasu bigeze ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo twakwizera ko ingabo z'u Rwanda zitari buze gukora iki, zitari buze gusubiza. Niyo mpamvu rero nabo bivuga yuko bafashe ingabo nyinshi cyane n'ibifaru n'ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, nabo babirunda ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, bavuga bati mu gihe twaterwa cyangwa se mu gihe twagabwaho igitero n'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu, twaba turi tayari yo gukomeza gukora iki, yo gukomeza kwirwanaho. Nk'uko rero bakomeje kugenda babivugaho muri rusange. Ni byinshi rero navuga ko uyu mutekano ukomeje kugenda wibazwa muri rusange, ariko umutekano unibanze ku baturage muri rusange.
Reka amakuru yacu tuyasubize mu gihugu cy'ubundi mabwire ko abantu 23 barimo ba mukerarugendo bapfiriye mu kabyiniro. Abayobozi bo mu Buhinde baravuga ko byibuze abantu 23 baguye mu nkongi y'umuriro mu kabyiniro kitwa night club kazwi cyane mu karere ka Goa. Abenshi rero mu bahuye n'isaganya ngo nabakozi bo muri ako kabyiniro gaherereye Alpora majyaruguru ya Goa, mu gihe ba mukerarugendo batavuzwe umubare nabo bari mu bapfuye muri aka kabyiniro. Polisi yemeza ko icupa rya gaze ryaturikiye mu gikoni cyako kabyiniro bigateza inkongi ihambaye cyane aho hano saa sita z'ijoro kwa gatandatu ku isaha yaho. Minisitiri w'intebe witwa Narendra Modi yavuze ko inkongi y'umuriro yo muri Goa ibabaje cyane. Ubutumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi mukuru wa polisi muri Goa witwa Alok Kumar ati inkongi y'umuriro ibanze cyane mu gace k'igikoni hasi. Ati inkongi y'umuriro yabaye mu gicuku ubu imaze guhagarikwa. Alok Kumar yongeyeho ko imirambo nyinshi cyane yabonetse hafi y'igikoni byerekana ko abahohotewe bakoreraga ako kabyiniro. Hanyuma ikinyamakuru Indian Express kivuga ko inkongi y'umuriro yibasiye akabyiniro kitwa Beach by Romeo Rain at Baga gaherereye muri tumwe mu duce tuzwi cyane tw'umucanga ku nkombe y'inyanja muri iki gihugu cy'Ubuhinde. Ibyo rero ibyakomeje kugenda abivugwa muri rusange. Hanyuma reka dusoze muri uburyo dusoze mabwira ngo murakomeza kuba natwe muri uburyo murareba handitse ijambo subscribe ni mu kuboko kw'iburyo, niba ukoresha icyongereza bwo ni subscribe, niba ukoresha igifaransa ubwo handitse s'abonner, hanyuma ukande kunzogera. Icyo bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ako kanya ahita atangira kugenda akugeraho. Hanyuma rero reka nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe ukomeje kugenda udukurikirana, komeza unogerwe na gahunda y'amakuru ibiganiro byacu dukomeza kugenda